Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Minembwe Capital News, tuje mu makuru yacu nk'ibisanzwe yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 umwaka w'ibihumbi bibiri kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 2025. Ngiye kubagezaho amakuru, nitwa Bienvenue, ku buhanga bw'ibyuma ni Bruce Bahanda. Kibisanzwe reka tubagezeho amakuru y'ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yacu turayahera ku bikomeje gutangazwa n'ibitangaza amakuru, hanyuma tuze gusoreza ku migwano ibyutse iramuka mu misozi miremire y'umurenge. Rero turabasaba kuduha subscribe, like na comment ndetse na share, ibindi mubiturekere. Turahera ku nkuru y'ingabo za SADC, ibikomeje kuvugwa ku ngabo za SADC cyangwa za Sami DRC. Abasirikare baje mu butumwa bw'amahoro bwa SADC Sami DRC baherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazasubizwa iwabo baciye mu gihugu cy'u Rwanda, batahukanwe mu bihugu byabo nk'uko amakuru abivuga. Bivugwa ko imyanzuro yafashwe yuko ingabo za SADC zigomba guca mu gihugu cy'u Rwanda zitaha zisubizwa mu bihugu byabo. Ni imyanzuro yafatiwe mu nama y'abagaba b'ingabo b'ibihugu ku cyumweru gishize, ubwo abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo birimo Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Aba bagaba bakuru b'ingabo bafashe umwanzuro w'uko ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zigomba gutaha ziciye mu gihugu cy'u Rwanda. SADC ifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri mu butumwa bwiswe Sami DRC kuva mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'ibihumbi 2023. Bizwi ko izi ngabo zafatanyaga n'iza Kinshasa cyangwa se za leta ya Kinshasa n'imitwe yifatikanya na leta ya Kinshasa, imitwe yitwaje intwaro ibarizwamwo nk'umutwe wa Wazalendo n'umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi. Bose bafatikanyije kugwanya umutwe wa M23. Biri mu byatumye ubwo umutwe wa M23 bigaruriraga umujyi wa Goma, ziriya ngabo zabuze uko zisohoka muri uyu mujyi kuko abagwanyi b'umutwe wa M23 bawuzengurutse cyangwa se bazigoteye mu mujyi wa Goma. Itangazo rya AFC M23 ryo ku cyumweru tariki ya 13 kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2025 yasabye ko SADC icura ingabo zayo kandi ikazicura vuba kuko bakomeje babisaba, ndetse no ku munsi w'ejo Lawrence Kanyuka ubwo yaganira n'itangazamakuru yabigarutseho. Hari nyuma yaho izishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye igoma mu ijoro ryo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2025. Nubwo izi ngabo zihakana, ariko AFC M23 izishinja ko zabigizemo uruhare. Ibyo bibaye mu gihe M23 na SADC bari baheruka kwemezanya ko izi ngabo zizacugwa mu bihugu byabo zinyuze ku kibuga mpuzamahanga ca Goma, bikaba nyuma yuko babanje gusana kiriya kibuga. Sami DRC mu itangazo yasohoye nyuma y'inama y'abagaba bakuru b'ingabo zayo yavuze ko gucura ingabo zabo hifashishwe ikibuga c'indege byatinza iriya gahunda. Iryo tangazo kandi rivuga ko ziriya ngabo zigomba gutaha ziciye ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ko umuryango wa SADC ugomba kugirana ibiganiro n'u Rwanda kugira ngo bemerere gucisha ku butaka bwago ingabo za SADC. Nanone andi makuru akomeje asa nahuye n'aya avugwa na AFC M23. Umutwe wa AFC M23 ugwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ukaba ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC watangije operation idasanzwe
kw'ihuriro ry'ingabo za Congo hafi n'umujyi wa Goma. Ni nyuma yaho n'ubundi bari bagavye igitero muri uriya mujyi. Ni operation irimo gukorerwa mu duce twegereye cane parike y'Ibirunga, twifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo mu kugaba ibitero ahari ibirindiro vya M23. Minembwe Capital News kuko yamenye aya makuru cyangwa se yamenye ko iyi operation M23 yayitangije kuwa mbere w'iki cyumweru turimo, ubwo hari tariki ya 14 ukwezi kwa kane mwaka 2025. Si operation gusa M23 ikora kuri iri huriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa cyangwa se zigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ahubwo inakora n'umukwabo mu duce twose ikeka ko baba kwihishemwo abagwanyi bo muri FDLR ndetse n'abazarendo. Kuko aya makuru akomeza avuga, utwo duce ni uturimo Mutaho yo muri groupement ya Kibati muri territoire ya Nyiragongo ndetse n'agace ka Rusayu, bivugwa ko ari indiri ya FDLR kuva kera kose. Binazwi ko utwo duce twombi twari indiri ya FDLR kuva kera kose, nk'uko twari tubivuze. Umutwe urimo abahekuye abatutsi mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ndetse kandi ukaba ugwanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikindi twabashe kumenya nuko M23 muri uwo mukwabo yabashe gusenya inzu ziri muri utwo duce zihishemwo FDLR na Wazalendo. Iyo operation M23 yayitangije nyuma y'igihe gito iriya mitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi n'ingabo za leta ya Congo igabye ibitero mu duce turi mu nkengero z'umujyi wa Goma ugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Harimo n'igitero iriya mitwe yagabye muri quartier ya Keshero n'ahandi hafi n'umujyi wa Goma. M23 rero mu burakari bwinshi yatangije ama operation yo guhiga abo bose bagize uruhare muri ibyo bitero. Tunyarukire muri Sud Kivu mu misozi miremire y'Umurenge, ahabzukiye ibitero bikomeye byagabwe n'ihuriro rya leta ya Kinshasa. Igitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo zagabye mu Mikenke, zagiherewemwo isomo rikaze cyane cyangwa se rikomeye n'umutwe wa Twigwaneho ku bufatanye n'uwa M23, kuko amakuru ava muri biriya bice abivuga. Aha mu Mikenke ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo zagabye igitero muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 ukwezi kwa kane mwaka 2025. Zagikubitiwemwo iki gitero, izi ngabo zagabye zagikubitiwemo, kuko amakuru n'ubundi akomeje kugenda abivuga. Aha igitero cyari cyagabwe nahaherereye muri sekiteri y'Itombwe muri territoire ya Mwenga muri Kivu y'Amajepfo. Ni igice kandi gisanzwe gituwemo cyane n'abanyamurenge cyangwa se abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bw'ababembe bagituyemo, ariko si benshi nk'abanyamurenge. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025 nibwo iki gice cya Mikenke cyabohojwe na Twigwaneho nyuma y'imigwano ikomeye yasize uyu mutwe wirukanyemwo ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'iz'igihugu cy'u Burundi zari muri aka gace ka Mikenke. Mikenke iherereye mu ntera y'ibirometero bitari byinshi cyane, iherereye
mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu 9 uvuye muri santire ya Minembwe, ahazwi cyane nk'umugwa mukuru w'umurenge cyangwa se kapitale y'umurenge. Ahagana isaha ya saa moya n'igice zo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 kuko twabivuze, iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero twigwaneho na M23 babisubiza inyuma, ndetse amakuru akavuga ko ririya huriro ryakibabarijwemo cyane, kuko aya makuru abisobanura, avuga ko kiriya gitero ririya huriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FARDC, FDLR, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abazarendo cagiye kihababariye cyane, kuko amakuru n'ubundi akomeza avuga ko iki gitero cyahababariye cyane, cyagiye kugabwa gisanga ingabo cyangwa se abagwanyi batwigwaneho na M23 bari maso, ari naho havuye imbarutso yo kubabaza cyane iki gitero cyangwa se abakigabye. Amakuru nanone agakomeza yemeza ko aya makuru akomeza avuga kuri ubu ko cyasubijwe inyuma n'ubundi iyo caje gituruka cyangwa se kiva mu bice byo muco hagati, ubwo ni hakurya za Gwerera. Usibye kuba ririya huriro ryasubijwe inyuma, ryanagikubitiwemo rinatakarizamwo abasirikare benshi, aho intumbi zabo cyangwa se imirambo yabo zatakaye muri ico gice cagabwemwo ibitero zibarirwa mu mirongo, tutaramenya umubare neza. Iki gitero kije gikurikira ibindi iri huriro n'ubundi ry'ingabo za leta ya Kongo ziheruka kugaba mu bice bya Karingi na Gakangara. Ni ibitero bikomeje kwisukiranya bagerageza gukandira mu marembo atandukanye kugira ngo barebe ko bahasha AFC M23 twigwaneho. Gusa ni ibitero umutwe wa twigwaneho na M23 bagiye basubiza inyuma byose, usibye ko no mu busanzwe uyu mutwe wa twigwaneho n'uwa M23 nta bitero uragabwaho ngo uneshwe, kuko bihora kuva kera kose bagiye bagabwaho ibitero ariko bakabisubiza inyuma, ingabo za leta ya Kongo zigasubizwa inyuma. Bikundwa kuvugwa n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, aho azavuga ko ingwano 100 intsinzi 100. Rero turabashimiye mwese tubanye muri iki gitondo, kubamaze gukora subscribe, Imana yo mwijuru baho umugisha, ku batarayikora namwe mwayikora, ndetse kuri mwese abayikoze gukora like no gukandaho ntacyo bisaba, ndetse ugaterana comment n'ubwo kwandika yes cyangwa okay. Iyo ni inkunga kuri twebwe muba muduhaye. Reka tubashimire mwese twabanye, ku batameze neza turabifuriza kumererwa neza, abagwaye turabifuriza ko mwakira vuba, ndetse namwe abazima mukomeze mugire ubuzima buzira umuze. Imana ikomeze ibarinde, muhahe muronke nico tubuza tubifuriza cyane. Ahasigaye mugire amahoro y'Imana. Nje nari bienvenue ku buhanga bw'ibyuma ni Bruce Bahanda nk'ibisanzwe. Amakuru ya Minembwe Capital News n'ayakagaruka, ubwo tukomeze tubane.